no witharo ai kuonokia kwina muchoro ria witwa Zenka. Download app ya Zenka kuma kiri Play Store, kuminstall na kuregister ni ndeke kuniira isile kuregister kiri thimu yaku na withdraw member na register wore wathire kuregister no kobe mbecha ni bokobe thene mbecha cio kinya thiringi ngirima na yeli so take into you mbo taratari ndeje wena Zenka. So download app ye ciandikithina wa ciandikithie tutumire SMS ira watumirwa kiri 23578 na tutomenenkanira kiri Zenka nikenda iki ethro akibagithro bakinenkanira kana bethro bakia antubele thiringi irisile omuntu ngiringiri rukirwa rwari umbuke na ngiri eku na uende ukajibambe ona mande tha ijiri kiloketa na iki 13. Karibu sana bwana Etonga Kubu, thank you nontuba kuona kanya nkomenya wina schedule very tight ya corona njobi mbere ambao kethi Mumiru. Thank you Martin na Karemi. Kamera mbambe kethi Mumiru wende warari within Meru County. Na muthikirio Weru TV. Yes. So bere buruke nda Mumiru akwelewa alcohol ngwe yayo nimbi because kireba mboba yetu tuwa ngwenu koyokia ki woti boncho. Thank you bana Martin. Aswa antuba baingi kaba mistake ya alcohol. Alcohol is not meant for kudurania revenue. Bonto ibasu yaitwa Meru County Alcoholic Drinks Control Board. Ngwe yo ndi control. Ngwe yote kudhurania usuru. Number 1 we control sobi na buo ni control sobi through manufacturing. Ya control through consumption and through distribution. Na twaso karengene tetatu na kintu twita rehabilitation. Ku rehabilitate antu baraba nywete sobi sana ya batonya mwiri. Kwa tuka muntu atomba we kwari ate kundite kantu. Bauto basugulikia ira na ndo kuona rehabilitation center yetu nio kirwa tunganganite nio turanganganite nio yujura. His Excellency Reverend Mutuma Twethingi ari ukia atamu ya uongozi wa Meru County kwa governor. No kwa narombere ku lobby kiri national government turombere kwa 56 million. Na rehabilitation center yetu yomba kwa expandwa. Nende tithire sugulikia ira antu ba Meru County haki. Yidi to sugulikira county nyanya. Embu County, Tharaka Nithi County, Meru County, Isiolo County, Laikipia County and Marsabit County. Nukungwata. Nende batwe ni to make issue nsobira yonde ku ya Meru to ya compound to kombo control e manufacture to kumana na manufacturer one tikiri manufacture to kuma ki manufacturer plan ko distributor ni distributor plan Meru ne tikiri to ta yembielo nsobi tikiri bonge awito mbo control through distribution to kwamba kwa distributor specific licenses za ku distribute to muntu wende isibwa lakini Meru kuri okura karibu mbere yao utira ina muntu oboria manufacturer wende arathitha sensobio na arathithia wende sampling ya we testing ni Meru County muntu wende arabwithacia muntu wende manufacturer sensobio we at the back of his might or a might ni Meru kwe ite ko with the testing ya mbere nende lakini we have already controlled the situation to almost 80%. Bonge na buo nitumba control through sale nara tumba kwa anto license tiwo muntu wende rorogira wende mate ni wisibo kurura mbao keto karuro theri kuri kintu twita sub county inspection committee na yomba wita every sub county ikete ki inspect no to bato te license individual to license premises beta ba inspect ke the premises Karemi bona ni kubwa ba mwa license sheria na sirio lika act ya 2016 ni wao ikawa wota wa premise yaku ketha wakete ite ukinyithia mita manatha tukumara any learning institution iri utibeti kwewa barwa we kwendia kintu kita wansobi kabisa bonge nabuo yacoke kwa premise na sisi na category tofauti kwina ira twita hotels kwina ira twita Angene retail bars kwina wines and spirit na kwina inga zwita night clubs ta night club manyani lazima yithura kiki wokete kintu kinene kikomba tonya antu almost kinya even 1000 we minimum of 300 to maximum of even 2000 na for a night club ni batu kutenya na kintu twita CCTV nonto bantu wikiroma michele kuthithia to crimes we pete crimes na mantu yangi maingi bomba kuyanikinya na mtu kaibwa mtu na arete na araurire na ndira detectives bakeya kuya kutegera bakona mtu no for example no Karemi baumanirie no ekira bwineki no kuibwa riu ndiba no myakomba kuthia atira kuma awu na kinyango ye kuona ketha mantu yo kinyanira no yenu yau ya kuona
Kethwa Kamera wichi yuna, na ina kamera lazima mbere tu kwa baroa sub county inspection committee ukethro tina CCTV function ite aragia batariria na uwe bamba kwika mimbi pending kana nyaba kurea kabisa bomba either mimbi karingana na rokari na bobere nya pen 1 week bitho ku install my CCTV cameras then ru abejera be yabona manto ya kuboyonde awitikiria no mya urigiri witikiro ni sub county inspection committee batu na tutwe mbondi tutithina nawe not unless ni competition yo kwa mimbi either ni wananchi kana crime yatendeka kwaku crime kwaku kuma kwando kwekira na mchele manto anto ayau no katuribo ku license yeku twakwira we you are not eligible kuendelea na biashara ye no tuweko tusumbura Meru county na yayo manto ira tutikwenda. Yes. So, na first of all, by the way, Yakubu, I want to say congratulations not about Kuburo. CEO, me akurero itoka kuburera ke news ine mno siju kotini ni. Thank you. Na mere babume tamutu ade yomo. But do we say? Yetora ko matinu abetegirie barrier yau. Ore muntu ondhango otheri. Non chu otheri non to ene bwa maybe my political affiliations. Non to I was affiliated maybe to Kiraito Murungi. Ara kwerewa no amenya uni am a civil servant. I'm there to serve the government of the day. Nende warange thandilo yo kinga banoro ke thare onye yongi. I received in ampelo yo kirwe. Nende so why were you affiliated ke Kiraito Murungi na we civil servant? Oni Kiraito Murungi when he came into power, ile itariande ile ndandiko kwa alcobot. Nende mamora we ona akande affiliated kirwe mono because before I was employed in the campaign ile Kiraito Murungi. And he has been my own friend. Na nyatha Kiraito Murungi musoro kwa mono. Twaragia almost daily. Nethiri to musoro kwa na arimo like my father. He's my father of course no turibe tarimo na my father. Yes. Nende mamora no iko ya no wembere kuingwa no kuona we atele tininga aki athithiriti ora. There are so many others. No bangi batombere kuiturio rabo etonga akubu. Me awinda itura senda wa court ni ankwende enkilia. Nera yenyombe ta through some of my friends aimbire yuto watane na kinya wengwa na ira siombita aimbire yuto watane lakini ro thukirie rito rakwa ro ikiri in public domain no weto ri kinyanga kukilia rito ryaku nawe weto wakiliwa kithake no tukwira obwo we murongo it's better kaba bari kilia ina werune nibwe ndenda uibo ntobona rito rakwa rikithura ri court sana ndiromba kungangana tombere kwa high court bomba kusokia amba ringi koto babil nyeri twetiri tombere kubenga ringi anda wando cost embeza imbige mono yes daru munyani kante daru makante lakini mbene kurumwa karu madri kare excellent revenue mutuman to edinge tena dina anda ne kanto nyeke date onje ne makosa yau mwene makosa yau ni dikari ni mamora we ngiro no kuona nwe kure mu governance ero murema no kuonora kwa karirwe. That's what happened. Yes. Mr. Kubu ndenda twariria nchobi nturene cietu because tukwikira post eu ngatega kinya comments na bire bikwizaza nimbi kana imitaratara riko bwini yo gutigira nturene cietu antu bate kuruga nchobi munonja. Mbere kare mikankwire thank you ntuba kiurikiu. Number 1 woni ndikwa appoint on his excellency Reverend Mutumanto Ethingia ta CEO wa Meru County Alcoholic Drinks Control Board ngabana no kumyo mu Kristo kama na Reverend wa uma Reverend baraba gucamukia baraba gwita kando na mbitira mbira kubu ngo wonekera gitiki no ntona I believe in you na inkomya no rutite ngwe kwa alcohol board no kuelewa everything na inkomya kwamba kurwa na manto yaya nchobi awa imekuwa kidonda ndu kiwe nyawe nende number 1 kabisa ndikuyukia woni ndikwa CEO wa alcohol board nitombete kuthithia mucemani uyu tathithwa ringi ni alcohol board kumera thithu kuma 2014 tombere kuthithia mucemani na county commissioner we involved both the county government and the national government mucemani uyu na county commissioner you are na county commander CCIO county AP commander county sub-county administrators, no officers of alcohol board, na CEC wa education and culture. Ora with the right CEC mwene ka department kaka alcohol board. Nituomera come up with ways to exchange ideas, and we agreed that we work both with the national government and the county government. No to mwananchi watu sababu tuende ndumwe, utomba kwa karibu no national government, mateni no county government. Na nsobira affect antu betu twende
itwetikaniririe tuwa nara maturene sana no ntwene karimi wategera nara antu betu bakuthetera muno ti taunine na ti kinya market centers uritoke than Nzobi na ndire kumire tu interior nara ndene buru kabisa ndene no tuko expect na inya ndwanda cietu wetoke than Nzobi ni kwa affect kinya rithi betu bang'ombe bara wandikite antu baku matini ta wore ya au miru thai wandikite antu baku kurithia ng'ombe gethika ciuru nara kwatuke betere kunyoto Nzobi twana ntu bakwa for Nzobi 20 nendo each and everyone is being affected nendi twetikanirie tuwa utiribuo karimi na kinya uwabu karinde una Martin utibu Nzobi yomba kuruwa ina sub location sub chief atikumenya atibu mbo atikumenya na nyumba 10 yewe utiribuo Nzobi ruwa within the location chief atikumenya utiribuo Nzobi kethera kiendelea within the division ACC atikumenya Nzobi etiendelea within the sub location within the sub county DCC atikumenya the same batu na turari tingwe county government alikombodia miru every sub county ni twithara twina officer twita sub county lika officer na kinya watibu Nzobi remba kuthura kiendelea inya we kutukuwetha atikumenya because you know sub county wera atura no office yewe kwiyethairwo eri antura twitha twina wendi kwata ni CEO director office assistants admins na procurement officer na accountant the rest betha antu betu ba compound betha by field ngwevo totally nuntu nukuwa yetu tumita control mbu ngwevo ni ku control na ura ambai kuruwa nuntu mbasi na specific time kuri bara bakarura kuma thaa 10 mwanka thaa 5 kuri bara bakurura thaa 4 mwanka thaa 5 kuri kurura thaa 1 oro mwanka thaa 9 cio tuku kuri kurura wines and spirit kurura kuma thaa 2 mwa thaa 12 kuri kurura kuma thaa 3 kuma thaa 11 mwanka thaa 3 kuri kurura thaa 2 sa supermarket mpaka thaa 3 cio goro nendi twetikanirie twende towa muntu wende na bebe msalaba yawe na arite ngwe wera andikirie ra kurirwo musara kurita na ngwe utha ino twambiriritie in fact nateka tukuiwa karemi illicit mburu ni tombete kurwanio mwanka thaa itombete ngwetikiria kero twireti kinya ni ngwandi reti na reti nya officers bakwa na both the national government ndawi tukinyete at least around 55% of which wetu takinyara tubatiri kwitha turuki wewe ngwa myano kumbira kuri ntore yaku ina thine we Nzobi na by that ngo promise na ikangu kinya au that tukaita nawe nau na nkera county commissioner kenda nomba kwira DCC wo nau kenda DCC wo nau noe akusoni ma chief na ACC juzi ito so Martin ndo kumya mutu ati kwetu kwithara kwina kuntu kwita wasauri yako na kwina bange antu individuals tikwenda ta individuals data ya market awo kwito sauri yako awo au nio industries yonde zile sauri yako izo supply so bira mbi mutu ati nende by then I was to accompany the county commissioner there but entirely within but county commissioner na right now na samonere chief bonde na officers bal compound baraba inara na wananchi beya wananchi baritere maoni yoba gwana turaboro ito Nzobi ye nende twina county commissioner no Mr. Umande musokiri nkatho sana kinya we na arua muntu tukwitaniria no muno na muntu ri so passionate kirimanto ya illicit mburu sana na ntora ninya antu abange bakwendia citigire tu watho bara tikuthia tamatha na bara nabo bakwenderia kinya antu bari under 18 nuntu baikuo nerire ma chief county commissioner na ritire watho wa ari county commissioner Miru agwirwe we kwatuka nya we Nzobi ikendelea kuendelea kukara uyukara kusumbura antu betura yuba sumbura agwirwe it's better even to resign no mbere yari kinya ku resign chief na muretere instrument of power irana ngeri ni thirikari na sono government sekutangui na kinya wina ndi mukua nani officers bakwa muntu officers bakwa balika mbodi bara at the sub county level nara kwaku kukeya malalamiko ya Nzobi nore omboni ora na urawereti na kurwa ne oketha komitile tawo yombera indesi yo na nkwatia na ndesi yo woni ni twere muntu field twere ndi director twere field kwa hivyo tiribu nkwathirwa ya wambira ni nukuremwa na kinya nara na mwananchi no inkumuria kinya we nara kona nya naso no comment nya ma chief ya tikurita ngwe na assistant chief na batu al compound office cia tuni ruri na twithire kuna twamwatia itwekite mikakati batu ya kumba kwerie mbere Martin kumenya mbere ina Nzobi kwendwa nuna wenda Nzobi antu abarita Nzobi na bairita items ba kuthithia na Nzobi na so father inda ibwende Nzobi angire kuma Ethiopia ndu Nzobi kurura thayu keto kethira antu ba mamita mutu atantu ba kwanje kumama nthiguru ibwendi banje kuengania Nzobi ethano na bibingi ba bakira bangi ni okuo kenderura saidi yes na mutu ate sub county yetu tumite Martin ukenda kuoleleki statistics
mutu ati su yongosete na mantu yara mathuku yonthe early pregnancies tuberculosis wetoka ethira kinya mantu ya robbery ra mingi na ikuthithwa GBV wetoka ethira mantu ya transportation of aliens baumete Ethiopia baumete Somalia kinya ora bai bara ya kuringa thiguru wetoka ethira endie bangi bara bai nene bonthe mutu ati bari na bangi ra mingi yonthe ikurukira nau ni kwira mwananchi twatanirite na national government because already itumbete turombere ku with the sampling na tuomba ku with through our own investigations together with the national government tuomba kumenya kinya asikari bamwe sincerely speaking winde si wa Meru County Alcoholic Drinks Control Board utibon korokera kuwa no utibon kare akuwa provided they within the law tuonete mali tumesembea sana kinya asikari betu baraba inara bo mutwati baba ingi bawatanite na transporters violence ndia bangi ukethira asikari no kwa information tokarande at the sub county level ke sub county security committee kwariria mantu kwa within a minute muntu na kufindi mwendio bangi na information this is what is going to happen yes yarabo kwaria nende the issue is with the county commander. Now we have a new county commander when now crack the whip the county commissioner no na ukiraki the whip rutero rwa administration ke national government na rutero rwetu rwa county government na tu crack the whip the same and it ombeta ko tabara to komba kwa identify areas ira mingire na bangi kuira takuka kashuru na wo rutero ke na ndoba na umalaene kuonde the next week nyongo ira to kwenda nende kwanjire kurite we bangi so akubu ruangi rwaku rwa control board ya lika na ruangi rwa borisi thiri rukimenerwa sana no ntubwa ungumania kire antu baraba kuyukia license maybe kana kire antu baraba kwende job including job we legal officers baku na arande and ukuje bote kuendekana bwati kwithira corruption ikuendelea atika borisi endi nchobi na maabisa ba lika so I don't know ni tagalere ko bukuyukia kenda kwakisha mantu ati kuonekana for example kwina mtu woko ruwa nchobi antu abisa okuna umumenya na uteuntu burakarika borisi beta bakiyukasia mana yele ombaba eta why is this happening nende matini bionto kukwira ndi twiko ya woreo kuntu bwitu abonete ibionto twabithire musemana na both the national government and the county government and we need to come to an agreement ora tukaritangui and agreement ni bionto kukwira ndi tukenda kwirate at least tukinyete 50% na nyamwana inji wa ndibo uma mbere rari around 30 mbere miru rari kwa ndambu site gutekiona CU atora cia atatinda na mantu ya mantu yari yarutiwa wo it's upon the officers within the sub county to do what they intend to do and what they feel like doing no kuibwa but now yai mantu to thiatilite sana na county commissioner nya county commander ito kwenda kumenya no ntwene nwisi ruterero rwa arresting rutiro ke county officer wa county eta identify awatu ni askari kwa arrest na kinya prosecution ita involved no kuibwa oikia mantu ko tinto askari nende turua muntu alkobondi weta wa identify because we have what we call the sub county inspection committee sub county inspection committee ni bana mate na karemi ni bobu DCC first of all kwanza sub county administrator nwetia o sub county inspection committee ina DCC ina OSPD ina officer wa alkobod na ina public health antu bonde bo batano muntu bweta bwethira kethe nyumbete kubo kwenda nsobi muntu ari na power kuinga nyomba ni public health ari yawo muntu ari na power ne kuwata muntu ni OSPD no ari yawo baina DC na wiki kotini ata ira askari wiki ni kotini ndipo tukwenda tureta twethira sub county twethira tako karimi ku kwenda nsobi na ati ai license kana kwenda nsobi ire to igwatho tukora twende tuktoya at the county level tukora na county commissioner na county commander tukora no tritete ngwewe kethani woni ndesi yo kalaumi wankero mtu ku officer ku no tomba kwa identify ya I inform OSPD kana DCC tweta tugethira officer kwa na informera OSPD batayo kiatala ritala kwa ya na askari beta wawata mtu aiko koti so sasa tunaona nani anasembea kwa kasi yake that is how we are rating each other yes maltejancy so tonkande ndakuria atiri license ya yana wate atia nchobi for example na ore asi would you wish to kwemo kwethwa kutena mba Meru like
Is it your wish maybe? Na nubu ringira sherehe. Because body eku as much as boy ukasi license ibo control Kenya unyui na wendia bwa Nchobi no tumiri bwa Nchobi. So owe ya CEO wa Alcobo, do you wish ntuku maybe buy ni up to 50% kana up to 80%? Mateni yangu so gure ke yako wishi kwa ithu ero miru illicit mburu ethire kabisa so bile tetikiri ni watho you know wishi kwa ethira kabisa ndo anto tira bakare ko kunda kantu kinyo ndesi yo no kunda kantu itaraka kubwirira ende kunda kara ketikiri tu ni watho oni nda wishi miru ethira ndo so bile illicit in so bile percentage level no eriko so biengi weto ko lele Martin tataska kinya whisky wine no lela sio kwa nekiri 40% 5% ukamnya ndo uninde Martin yogichonga ndola nyansobi nyankanjire kuina ko wende nyujire mpitro ndikwa kintege yako misimbi bwali lakini illicit wegirwa ngira zero tumya ketha ni 50 ka ketha ni mbio ne ndo tumya ketha kanyo kuota no tumya mbithithietie na Martin kangu soge ombere nsoki kuri yaku ngwira atiri no kuwa thai inde intelligence ire turi banje wikira nya banki ethano plus banki plus into bingi na bingi kuri batumara nyangu cia ndene no kuigwa rira sometimes kuri somewhere twaitire twethira we ntari nya ya uni manto chafu twethira yani ngu cia ndene iri tumiritwe nira cia after rira alinde arikia manto yawe ni ndukethira ici wikiro kenda ncobirura no kuigwa na ethano na bangi no niranjiri wikiro kuo anyui baici manto yako ba mo mtise thiri baici kana nya batijeni ati nduthikia urithira muntu retete kunzobi wengwa arukira alebi na eta kwengela olebi bungi utategera Martin wona kuri antu bamwe bete bamwe twabaikia rehabilitation kia jaina bangi twabaikia mitungu uketha muntu akari atakunda kantu kinya ukethi wa mwa ukethi atiumba kinya kutamuka mwambo mua atiumba kwa mua nende Martin mantu ya licensing kanso kwa licensing ke licensing itwethera thairi ongwa niro twithete kwambiria mantu ya this month iro tukwambiria mantu ya new applications na renewals renewal ni tawoni ndi Martin uwa ndi Martin mbethire tonde namba ya kwa to forensic namba ni kuromba county government ya Meru through Alcobo ba mbethire bombe mbethire inspection next year mbethonde biashara ene niyo ito renewal na muntu ari 1000 secondly new applications no muntu omba guthoretera bwithia premise yaku imbe ya muno no bwithia kirabu yaku ona imbe ntegero kiona wetha ikabu kirabu ketha ntu kwina skuru ketha ndenda night club ketha imitite standards sisa guthane na CCTV ketha ndina minimum capacity ya antu manatha to maximum capacity ya antu mana ya 5 kana ngiri no kuiba mantu tayari ku tayau nende itara license ya na muntu umwe nika license etana ambulem isiri mwe kenda komatuka yari ikia ku with inspection ikamatuka ya karani anto Alcobo akibatianiri na manto ya but it's a continuous process manto ya inspection ya kariute that wena wanda abwerengi to that wena sub county inspection committee na hii ni both the national government officers na county government of Meru officers bobe taba ategera premise warande bwire kairi Martin ba to Alcobo die Meru tete license muntu tamati ni songe ondola to license premise ne ta ya tegerwa tona premise yaku ne kobua of course sub county inspection committee ya kurukia ireta report ira back to office report ireta wani officer to Alcobo no twene kiri committee ra no with the secretary na aturetera tuka ilela yonde wategera yonde o nende tukanjiro ba issue na licenses you make your payment na kawira wa unkiwa na kuriromba kwenda kuromba no twene kwithire to kwina a lot of corruption anto betu baira bakana kaira officers betu ba Alcobo di besa in cash form or national government uketa muntu ringi unenkanira mbesa in cash form na woni ni de CEO ni batumire tene ngobera wa nyako weru TV kobera kairi muntu roke na kesi yunte mithigire kunenkanira mbesa cash mbesa ciaku eta ikira mbesa ciaku kira account yetu cooperative bank muntu nokire na maguru yawe ete cooperative bank akethira account ya Alcobo ikira mbesa ku kanengira muntu mbesa cash no muntu Alcobo kumarire thithirwe niyo yari entity ya thirikari account government ya wita cashless since 2014 yes okay akiri mantu jegie mantu joja Nchobi nturene maybe natabuthagia bwita maybe ko survey kana tabuthagia what we normally do karemi kwina mtu wetu wa chief kwina mtu wetu assistant chief ningo kwira thaindi ndi tukuritangwe tu inthe na twina mtu wetu office okuma kwa county kwa Meru County Alcoholic Drinks Control Board ura twita sub county liquor officer no ne thairoi mature na yariko na neta na ngwe tutiwa kingwe tu twendukiti kinyantu
twina nyaka department keta wa education within alcohol board kakuritana antu twabera kunywa nsobi kupindukia wara wana ekirwa excessive consumption of alcohol is harmful to is harmful to your health ni twenda nyo beta bakiritana antu nya no maturene tiguitithio curu wake beta baritana twithaira na ni tukumba kurita ngwe sana na elderly people within the villages na inya religious people ni seni ario mabara baingi ibomba putwira musijwa ba Some of them. Some of them, of course, not all of them. No to kuona nyanga bane tukabera tu anu atari mario mana na wine bishop ando kuona wine bishop witu rita mauta wengwa nende bwana Martin nara mature na ntobetu baita nao na nya chief bonde bakariu ta chief wa mutu atu mona athu nda congratulate chief wetu wankonja na aruga na urite nsobi kwawe 80%. So bira kura kwa weri kila na hapo kwetu amwathi mwathi inge akilalare etakahelo ira urite kwawe chief by the way chief wetu nkonjo na athu huyo chief amepambana kweli na naikitia antu more than 50 14 na weta akuritira sample wewe au action speaks louder than words warambua te muntu arethio kwitithia Martin na story anga wimba angite anga winkethia ili ukorwethia ndantiri kauma ngo ithia na arua tuone sai nende na mature na ngicokeri kiuri kiaku na ra mature no officer wetu no mba wita nayo na no mba kwirwa eta itha Martin itha na thuri nchobi itha mimbi nture na yo ya mbaru akauga itonga na arua akarimi na arua now it's upon uri officer witotwe kethe chief kana mtungi kana withio pelelesi bwaku ngwe butumba kumenya una tini tura tutumbite kumenya the other day turari muira mwanki yao ningo indari muira mwanki yao kuri antu religion na ekuru beyere bambira na betu ba immune so bakuthuka buru ndabera baburi bombo mbelekesa njayu I took my own time ndomba witana nge kurenda ikamatana ngare kwa office uka to wita ndabera barambira thine tu batu ni chief na assistant chief ndabera nte kwenda bamenya ndabwe ngare kwa personal twaita bambira nje mone ai ingi ni ai yatha ndi mimbi mbibonera kwiketha borona tiseta ketha news isi ya kwa TV twetu ransobi naona tukiwata anto na tuambere wiki baire continue vile ni tuwatite kinyanto na banki ituwatite nya distributor I think tuwatite kuma ndikwa zio tuwatite distributor baire na tena so bina twabaike koti na twabambani kuleta nsobi yo miru kabisa warande bwire kairi miru ni ari kwa ndam site but for now utinsobi kendo miru imbi na nyinyi nturene tukamiki sure tukurwa nacio kinya tore makuthirie kabisa at least kwamba control 90%. Yes, okay. Akubu kwenda comments ile akire Facebook tore live kire fan page ya Wero TV. Aaron Abwana Mutweri arwa salimia CEO Silas Tonga. Akubu, a great youthful and bold leader restoring sanity in alcohol control. Itonga is succeeding where others have failed. Arua is a rising star and outstanding professional. Thank you, Governor Mutuman, on Tubwa Komodura. Okay. Vincent Muturi Arua, greetings. Itonga, a great man and focused CEO. Surely changes are already being seen. Keep it up. Mkubwa, your approach on civic education and enforcement is commendable. Let's continue to enforce. Ongino Arua, Diana Arua, alcohol. Okay, sorry, mepotea. But kakuga Diana kuga atire adil bodil mono na issue cha licenses chikethro igitetheria CEO na board kirimantu ja control. Yeah. So itonga okay akwithro kwina nchobi somewhere kirogine kituri no wembati kwira Martin number 1 no wirenya no look for the sub county liquor officer whether tu mumenya utitila kumenya office ya alcohol board na raide. Okay, ange akwithro mumete mutuate ambaru. Okay, thumete mutuate ambaru kwina sub county liquor officer nau omwaga no wire chief wa kwenu na kona chief no nka muritende. Okay, akona chief abri officer oku dikira nkwire na ara kuonde mature ne wento tu teach officer wetu ibaya nite namba ciao. Okay, ata kinya babu eta mature na yenu today ubeli na kare mndu gaita uri officer wa alkombori na no ukori antu ko bai kwira by the way bai yekene mono wago uno wete ke chief no wete kira assistant chief wenu lakini ukoona teka chief no utumanchobi ruwa na assistant chief no ukiro weta obizini ya ACC kana weta obizini ya DCC kana weta obizini ya sub county administrator kwanza no chairman wa manto ya county within the sub county no chairman wa manto ya county yo manto ya
county government within the sub county no wite nyaki ward administrator amba nginyithiria mantu yau kana nya muriti ngo thirikari ini kinya bara wona aba kiuthurania woti bwetu kinya bara revenue eta muringe report mwire nginyithiria nere mwananchi nginyithiria report yake nyaki CEO kinya kieni nani ngakinyithiria county commissioner and tuka act yes okay ingwetekia muthikiria nukwithirwo kigo mantu jegi antu bari actually kwena so many complaints cha chiefs owo kuga machifu kire SMS ire aja antu bari uga thina ire ambiria na machief torene tonkati ko bekethwa no kumenya body ku ire obisine illegally are you aware of that? Yes, I'm aware, but they are not there illegally because there is a pending case in court. Until the case is determined, you don't tumba kwa mbundi ya kwa rubisine illegally. But provided that mbundi ina kintu kira tuita under the court, utumba kwa antu baba iku illegally. Until the case is lively in court. Until the case is determined in the court of law. Ilo tumba kwa riwe ndi case yake yako determined either tokero now alcobot get out nende tukendelea kuria riwe turi illegally but for now we are legally in office yes because there is a pending order of the court. Very well. So twenda kumenya atiri tonga Wednesday Spirit moirura wa mwanka late kuichuinga wa thaa 12 kuicho ikarurwa thaa 5 how license ichi tharo ikarangi ate amwanya nimbi. Thank you Martin. Is it payment? Thank you Bwana Martin. Kiuri kinyantu kwa twaina musemano wa County Security Committee on the kiuri kiombe kwa rais muno. Nende twithira twina types ya wines and spirit ithatu. Na muthikiria athigira boya. Number 1 kurira twita wines and spirit retail. Uwe bati kurani kuma thaa 11 goro mwanka thaa 11 goro mwanka thaa 3 cia goro. Lita isire bati kuingwa. Twithira twina wines and spirit with wines and spirit wholesale. Ne bati kurani kuma thaa 2 cia rukiri thaa 4 ruri eu mwanka thaa 12. Kwina ingi twita merchant. Merchant ni ta nomba ya example ya antu tere ta tumita litani ta litani ta kwa kadhuru yusi jiremba kwa na si example na supermarket. Ni supermarket whether for under category ya merchant. Bana obanjerie kuma thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 3 cia goro. Uti wines and spirit twitikiretie kurukia thaa 3 no ti wines and spirit ni twitikiretie ikara na ite na eu ni ngwira tukurwa no thaa imate ninya gokurukite na arua ngakwa homework utegere wone ketha kuri sanity turareta miru wone wines and spirit ira chandira turana mas tu kunyuro chobi wone thaa yo tiris tu ire kukinyemwe ndeu kuma oinde CEO nende today I'm 2 months old eu ni sanity iraderia kureta no tunira tsumbura antu ate we na mata tauni weto ketha bantu banywire tusobi to itiba ba ma area paramount au weto with homework today wone ketha kuri murebi ukonera au area paramount. So wine and spirit mbati kura nchobinga wine and spirits are meant for takeaways only. Utire kunywira hawo hakuna excuse hata Friday not unless bauna ande batura hapa ile batatu lakini na wao pia tukikupata this time round utire kurekera ituberite eu ni first attempt last trial twekwira uwato kuwata mutakinya nsobi waku automatically go license no te corona na license ukairi yes because bamwe baratu watite turombe tembere to ata to akwandikithia ukandika barua ukawa I Martin Gichunge Ndula of wines and spirit plot number blah 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 we commit from today ngwa sorry no tuma makosa anti the yonde but if I repeat the same mistakes ndawatekana kaile license yakwa ni revoked na nite ID number ina wa sign nende tozu na nyaweta 14 tukwewe ngo ikometere yes aki residential areas natashirie kuwa residential areas seria iriwa night club itebatu kwethera rikuo wines and spirits itebatu kwethera rikuo at least bila bitikire to residential areas lakini hotel no tunuzi hotel itiringa gituma hotels maybe for example like on West Wind hotel terenya kedere within residential hotel karinga gituma yo ni ya watu wazima na watu ambao wananjielewa na wakira no hata Kinuru Gardens utaibu kina complain and it is within residential area na watu akithirike kirini elegena kanisa kwanza it's an itari area no kwa elegena kanisa na kanisa leta complain na ukaiwa ni area cool menya ta kwende kanisa kana kinyanto ta ndeba complain ira mateni kirabu atino tuike kwende chobi nikituma kira kukukukwire kuringwa ituma bira alebi bako misimbi outside nawo ketho tumite mono kweta kukuria kethani chumbi asemane na murebi na mutangatangira mwana kalani nyawe bad behavior nara but tara urona muntu areko kumana ngarewe anywe arebye kurabya we
akunde kethe insobi ciao igiri aianire niu complain yake irambi tukithiria kubu sometimes kiri kintu kia bwithacwo ni minister wa interior meta jukwaa la usalama somewhere I think Nairobi kana Kisumu somewhere chief proposed kulegalize kwa nchobi ici bango na awa kenda kumithiria kenda yomba kinya kwa regulated, the best thing ni legalize. Would you propose so? Not unless ra wimbo bakinya ni ku propose nkawa bubu karike not unless na ba come up with an industry. Tewa muntu wende thithari nchobi wenja muntu chief wa not tire specific. He was not specific. Kariri manto to me for the sake of kwaria tu. Lakini utomba kwa suluhiso. Tutomba ko we mono ku akura ntuko zonthi lazima mburaire peremenda kana mbaita sukuru antukuroka ambecha. Na toka thithia. Nende kandi kuira bwana Martin. Ni unless ni akatukwa ketha mimbi ni ta na icho. Ta ketha na kwa barira sen I think mbwe mbusa. Industry ke yakubwithia mbusa. Ne komba wika percentage ira yorebi nuntu Martin ukero witoka thithi nchobi ngo komba utina professionals baraba komba ku determine ulebi boy percentage ya natia ne ndire mbusere komba kuona industry akama up industry mbeya tawara kuona yebelo ba ku manufacture nchobi sio African Spirits ba ku manufacture sio kiroche tavida seni tawara kuona ba ku manufacture sio baki na industry taida nandi ina professionals bathomerete nguira bakomba wika percentage eje kinyani nda propose runko wanya nchobi nya ni bwithiro nchobi like ine ata na ketho cheap kenda antu baraka kibwita kilicity buru. Yes. Okay bwana Kubu tukirikia maybe kire Ameru your last message in a minute. My last message kire abdikiria betu na especially sana endia nchobi betu na nyui thai ni musimu wa sukuru cietete kuingwa sikukuu na nire orira kinyana baba ingi ana betu teenagers baketha barenja mwendia nchobi na munyui nchobi we munyui nchobi uketoka matana na mwana munyu mwikitie mbaeni nawe mwendia nchobi tafadhali ukenderie mwana munyu nchobi na bunge na buranka romba asiari betu na bebe baikusias itugo binyana na baitugo bibaete karimi baete anjanja sana ithiro kimnyamono kunu awitania nwe na etho specific na mono ku aitite te mwana okirotharia thamba kwira ndandi mam ndeta kuona mwana ogitonga amba uthate mwana ogitonga etete kuona ni gitonga urakuga ni the mwana fulani nende asiari betho baikusias na endia nchobi nebo tukethora bwana Martin tukethora tu very strict batu tu no mona tutita likiso eu oni nanto bakwa ba staff yakwa ya alcohol board ya Meru na nya county commission ituwatanirite buboya kabisa tuwatanirite buboya kabisa tukethira kirabu ine nya mwana akinunkaira kirabu wewe mwene kirabu saa wiyo uloni mantu ya license na olo kwede nsobi kabisa in Meru County. Very well. Yes. Yambira atire yakumbere Yes, I know you must know this. Yes. Addiction yambira iri ate because kwe mtu wa kwira kunywa nchobi miaka 30 40 na ata addicted kwina mtu wenu okambire ruarua na addiction yambira iri ate. Addiction yanjira iri o Martin ni mind yeku yongwa iregister abura either mimbi mtu ayeta kunywa nsobi tu for example to bingira bara watu ni stress kana mimbi nya family la break tu mimbi you have divorce amwe kuroku no komyo sinda njintu alcohol no mende maita yonthe rira ukethora tunyuite nsobi watu kwanje kuthwani nya mantu kanjire kurira bamwe ukona ndi kiorio ke mantu yara ni nsobi tu mimbi obutwa ngui kana mimbi wana nya mantu aku kinya mimbi economically mantu aku eta down ukona we njira wisuthi ni nsobi no myo rinde wengwa nwithekere wengwa nwisia thiri police no nsobi wengwa na kuri muntu no uite strictly ta kwa example na wa first Anthony General mukuru wetu wa Njonjo au wa utiri ntuko atanywa enkeni ithatu inya na atakurukagia mukuru ne bwana kwana mukuru arakwira na miaka ya nara kintu na ata addicted kinya even today kuri na muntu taitheka nsobine nende na number 1 number 2 ukare awengwa wisiekira wengwa discipline nsobi umenya woni betete de Martin ogicungi ondola rwari ndirienda wita tachekimiti ndirienda kunyurwa ari kwi mande nsobiri ndekanyama on nsobiri kaimamire ruyu rukiri ndi weru studio tha 12 lakini uketha ukara wisi discipline weto semane tonga waku kunu timusoro kwa kundu 2 ukanjire kumeria ungeakura kundu 2 umenya wo kwa prison nsobi ndi lazima wisi discipline ukara wisi discipline nya addiction ye yaira. Yes. So ara rehab kutana antu mantu ya mono na department yetu ya education itu ithara kurita rutu tha twina rokinya babu twabwita by the way bwa capture mantu bwa yona mbere kama mantu ngwita etirari tawa education department education ya rekoro kabisa let me tell you dirikari kwa kaende mantu the ya thangala no yonde
system ile cionthe twatite cionthe tusetete kwa Alco Bond Meru yo mandampu site nyo kenda kwaleliwa na nchobi cionthe ile ya second generation lakini tha inyo koria antu awu wabera bondi ba werwa ke tha second generation kuma tu kuma meri ile ke tha tukumba omiura ila tu wati to eta ko bori siara Martin ititalika. Thank you very much. Bwana Kubu kwa kipindi gitu twina kyo kwiri Wero TV ikitawa Nkombo Chimithega. Yes. Nkombo Chimithega na twithara tukiaraniria na maybe reformed addicts tukaraniria na antu rabatara antu na maybe now moving forward maybe tomba kwitha tukiwatanira department yeku nikenda twithara tukiritana Meru batika Nkombo. I would like that. I would like that. Na tomna kinyaba mwakenda ku volunteer bamwe bara to rehabilitate nyabo basibonekana because there are some even employees ba county government especially kwa enforcement they to in around 2 na Kenya Revenue Department I think we have 2 we end one in Alco Bond but is late for now na nyana arai ku reform are kambati effect we doesn't services ya ko murano amyata nyansobi ata nyansobi yitete burete kiritu ni watho but ni twari turu ku rehabilitate na reform na mu office moya muno ndi nyabo baka tikirite ura Nkombo Chimithega some can volunteer atukeya nabo we are willing to come. Thank you. Yes, and any time you need me here I'm ready to send the light. Thank you very much. Asante sana Bwana Kubu and we wish you well. Kire ndo yinkomya nenjobo. Thank you. And it fights back. I will try my best. All the best. The best thing is that I'm being supported by the governor. Governor no reverend. Why wait and so be rete tikiritu watho kana muntu tikuthia ta sheria. Wacha Meru County kabisa na kwa awite bila kwenda ni sanity. Ate kwa nontu tha ina ara ertekirirwe Meru Air City. Harembira tribu akubu Meru mba kwa city twina lebi bakurethia ba mami nthiguru. No way. Yes. Thank you very much. Okay.